whakaloflahi atu hane e tau wala tau tupu ke lātai me awhiawhi nei. Koe whahi tapu nei ni kua moa i he aonga tokolunga e tau whakahoroanga ke whakamukamuka ke tau pohala moa mai whakawhanu he tau whakahoroanga whakaako mai taha koloa mai he USP net. Koe tau seanga nei ha koe tau whakatutalanga mo tau ole he whakatufonu niwe ke tau whanuanga he atu Pasifika. Ke he manako ha niwe ke whakaholo ki mua e tau whakakuanga mo tau matutakianga ke tau whakakuanga i whawhi niwe. Ko whakatutala i whoki a ie matua palimia ko toki tālangi mo tahe tau taki lahi ke haonga pulotu he atu Pasifika tonga ke tau manako ia mo ke tau kwa mole mo kua whakamori tuai ke he tau nei. Koe kakano ne kua manako ai ke mo e tau langmatai nei, hako talhau ai kua whitani e whahi whakaako tama, he me lali ke matutaki mo e taha kautaha, ne kua tau se tau whakaholoanga interneti ke motu, pia i whoki, mo e whakaonga e taha whakaholoanga koe VSAT, ne moa mai he forum ke tau e kua moli atu, kai nā kai hokosia ke he mawhisi, ne kua manako ai e aonga ke moa mai whakawhanua i e tau whekau. Koe USP net ko whakaonga whakalaulahi ai ke he tau aonga pulotu he atu Pasifika tonga. Ke moa mo whakawhanua ai e tau whakaroanga ke lata mo e tau whakakuanga he tau whanau. Ke tau la kehe he aonga pulotu ke tau motu ne kua tūtaki atu ki ai. Ko niwe he talahau mai e toi kupulahi he whakatufono e motu whakamua he atu Pasifika ne kua moa ai e langmatayanga nei ke whakalaulahi a te whakaonga he USP net ke he aonga tokolunga. Kua tōtua whakatose e hokomayanga whakatonga mai kua amana ke hokomai ke ha ua ia iuni koe tau le kua nei nā kai fōu mai kua pihia ha kua tūhanghang ke lea e tau whupuanga matangi. Ka koe tau mana tutupe he tau maukoloa mai tau pisnisi ha kua eke mena nei mo taha mena ke lau ia halutula tau whakaroanga mai tau puhala maua tupe. Koe whala tau koloa, poke tau maukoloa ne kua talahau e lutul kua kua i whala tau koloa ki he motu, tau koloa tunga e tau lau kou kai, tau whala kau, tau fufua moa, isi, mai whalu mena whoki. Kai ke ta mai whoki e tau koloa nei ke makalele, talahau e lutul tau kalahi ke lata i mta tangata whakatau. Ka koe talahau anga mai he mta kau Chamber of Commerce, pese ni kua tōtua pehe nei tau puhala wakatonga, kai amana ke lau tōru, tō whai whakatokaanga mo e whakatufono ke whakahanghang taki ke lari ke lata ia mo e asi hakeanga he tau whahi pisnisi. Kua pita whoki ni he talahau e lau tōru he whakahokua te tau manatu nei, ke taha whanuanga ni whakahokua i tō whakahoke tau wirianga ke mga kua moli, mo i kua whita whoki e whakailoi lau tōru tau manako tau pisnisi ke whai ononuanga ke he tau puhala, po ke whala tau puhala whoki, po ke tau kau taha wakatonga whoki ni kua mai ki ke langmatai ke he motu. Pehe mai a Avi Ruben, nā kai koe tamana muka moka ke hiki ni whakamapisi mga nei, ka koe mena ke ngahua whakalataha ke moa e whakatokaanga kua mua te he mitaki. Koe a mana ki anga lau tōru he talahau, tō whakahoko e taha whono, he taha komisi ni kua whakatoka pauaki, ke liu kese ke tau puhala whakatonga mai ke he motu, ke he whahi tapu kahau, mo e tō kisia koe whewhe e tau whakatutalanga ia, mua atu ke lata mo e tau pisinisi he motu. Kua lahe ngō mai whiawhia e aonga tau whānau iki ke māma he aho nei, ha koe whala tau whiua ni ko tau se ai ke whakamahani ke tau whiua pui tuwhi po ke tau sipote. Koe taha wala nei he tau whakakuanga ni ko whakahoko ai ke whahitapu nei. Mi tau ki lahi ke kisia lau tōru ni ko hoko atu ke whakaako, hako mai ke whakaonga i tau mena ni ko mō mai, si lahi fō ke whiawhia tau whānau ni kua kau whalataha. Ka koe mena ni kua manako ki ai ke kisia, koe aonga mōli na kai e tau whakaroanga pehe nei, mua atu ke tau mōi whakaako e tau whanau, pia fōki mo e tau whawhau seno. Lahi aonga e tau whakaroanga e whaitapu nei, kai ai maua ose mautulu ke tahe whakatoa e whaitapu, koe tahe mga e whiawhi ni whakaako mautulu ke tau puhala ke whawhau seno e tau whanau, ke tau puhala kua muka, ke mai ke tau whanau ke tau tunga pehe, ke kamata ha ke lautulu i loa e hopo hui taha ke hopo hui ua ha koe mai longa ke wholua tau whanau lalai ei mai ke lautulu ke tausi tau mana i kiki pia si koe manako ke whaka muka ke lata me tau fufuta whanau i kiki si o hake whakahanga mea ka hoko atu ke tau wahanga lalai
suka muka dia lo tulu kita us tokolong ai te whanau ni kua kisia mai makaukau mai manako kai na kai la kisia mahino ya ka ke au nei a fe tama nei loa ke lise fua polo mama fa folo tama na fo wa ya porque lise la pasosa ne fai talahau kai makaukau os to tama hakaka os ko ngā whala te mana mai te whakakuanga nei ne kua whai kehe ka hake puhala hau ka whakakua atu ke he tau whanau pihia. Koe puhala mo nei ke whakamuka. Tunga nei ki sia ka hai e tau poituwhi a tau toru nei. Koe poituwhi ni, hopotanga ni, mo e lisfua niu ni. Ei mo walahi ka hake lata ke lata mo e wholo a wheua tunga o atu ki paliasi. Koe lise discuss, koe lise short put. Ke maeke he tama, ke maeke ia ke kisia ia koe skill ia. Koe puhala ia ke lisi waka mitakia ke kua polo, ke lisi ke la pasosa ia, ke hop, ka mata moi ke hai, tunga ka mata moi ka matanga. Tala hau ai fuke e Maria, ke mana ko he aonga ke whakaonga e tau whakaranga nei ke tau whiua spot ke he tau mga himua. Hoi amana ki ke mai ke whila waki, e tau whakakuanga nei ke asiha ke tau mumui whau sindu whanau, mai kai ke hohoko atu ai ke he tau aonga tukulunga, ko whitani he loilo tolu ta mena kua lata ke tau si ke tau whiua kehe. Lahi fuke whakauwe halo tolu, ke halo tolu ne kua lamatai atu ke tau whakakuanga nei. Pehena e tau walatal tutupu ke latai moe nei, amna ni ke mawhala e tau ngahua ne hanga watu kei, ke uki whahatap mua te kalotolu ta mtakau ni kua amana ke whatoko ke tau whiua kilikiki, ke hawhaium, pe fuke moe tau mtakau ne te polo, amna ni ke mawhala o te tau whiua ia. Amna ke nonofo, moe munuine po ato mai ke tutul ke liliu ke whaleweia ke whahi tapu ka hau. Nonofo a.